Pozdrav! Učenje u online okruženju efikasno je i ugodno. Materijali su vam dostupni 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Možete da učite kada vam najviše odgovara, čak i u sitne noćne sate. Iako deluje da ste u online učionici sami, to nije istina. Sa drugim učesnicima obuke možete da komunicirate na forumima kao i da razmenjujete lične poruke. Da bi komunikacija u online učionici bila što realnija i što više ličila na tradicionalno okruženje za učenje, neophodno je da uredite svoj profil, odnosno da komunikaciju personalizujete. Svom profilu pristupate klikom na padajuću listu pored vašeg imena. Potrebno je da kliknete na reč profil, a zatim i na link Uredi profil. Kao što vidite, na ovom mestu moguće je podesiti određene parametre vašeg profila. Što se opisa tiče, molimo vas da napišete nekoliko reči o sebi, gde radite, koja su vam interesovanja, da postavite eventualno link do vašeg elektronskog portfolija. Ono što takođe treba da uradite jeste da postavite svoju profilnu sliku. Klikom na dugmence Dodaj i odabirom opcije Postavi datoteku, a zatim opcije Choose File, dolazimo u situaciju da odaberemo svoju profilnu fotografiju. Klik na odabranu fotografiju, a zatim na dugme Open, zatim na Postavi ovu datoteku. Vidimo da je slika postavljena, ostalo je da obavezno kliknete na link, odnosno dugme Ažuriraj profil. Pogledajmo sada, korisnik Testić ima svoju profilnu fotografiju. Uredite svoj profil i učinite ovu online učionicu realnom.